iwi topic him tarang laka ari chondang itum 3 weeks itum matha lagaina itum me mutui me tum na lam tha lagaina mutui me chondang misa ka having fellowship li online fellowship li mazang kharping YouTube li las na quiz sambang bayria ile jigo series hena tamu manai da firstly kikla jigo John 10:27 li hanghai Varewui kon yang no Varewui kon ni kathali kle ji chu matang lim thalakaina na khakhni li Bible hi khamushunga ko ji ya 2 Timothy 3:16 li rongri kaina hanghai ji Varewui thui hi ba khamushunga ko there is no partiality there is no partial ya tangkai mushung laga tangkai nguye tangkai hi ba fiction ne tangkai hi ba story ne thada bedtime story ne chimnim khoya Varewui thui hi ka tong hi khamushunga shok khaya zangkat shok khaya tui ko Bible hi ba khamushunga tui ko ji thala kain hang mere khala khagthumeli the life changing the power of scripture the ari Jeremiah 23:29 li focus alaga mathala kain hang ya Varewui thui hi ba yang khamushumang nim ne Varewui kon hi ba khamushumang la meaning ko kha pangshap lai ko ya itu mirin na chang sakshap ko ji ya idum na chi kasai no ni yang da dam shran iwi mirin in the kya ka makhaw da khle adam shli rana ini ksat mi da tui jina mutui mi da yang ini khang che ya khang sang mi ko tong razang da khle li la ko tong ga che tre re ya imang mening ne ok thuli lei da khle ya ko tong ga che sa pa ya ena Varewui thui hina che sa pa ya khamushung ne ya kala itum mirin che sa pa chine ya ala the ya thala kaina mutui me arwe Bible pa me na mathala kaina pa mere ningang ne arwe itum na tangko version akmang na ya tena itum English na yang ka na Bible ka pa tam le tangko mang na mapalo ya English la palo English li ka pa jile version akmang mapalo ya version khani thum palo taga phapta mai ya oh anasa hang na da ji ya jiga ba original krikena translate ka sa sao gida ngadai da translate sai kai bina English come strong sa mai da American English na translate ka sang wai kai bina British accent British English na translate ka sang wai chena idon Bible ka pa adam le version na mang jile depend sai le sai lo ka idom na yang laga ngi heu laga ari na version khani tum paenge laga nusum na hile yang lo ari ESV li hangai da James 1:22 li hangai in nation pa mi ge but be true of the word and not hearer only deceive yourself ka ari itum tena bai da pai mai da phapta mai the simple English go NLT na pa ka but don't just listen God's word yeah you must do what it say otherwise you are only fooling yourself kajide ya miracle ba itum na English pa la itum first language meaning to gida miracle phap mak ta lang wai ya ena phap tang saklo Bible ba da khle na English thema with the English in that na khlatam salo Bible ba hi mi wang pa mi nim ne no we wang ne ya phap tang saklo ya tang khulai na palo English na palo alo itum tang khulai na ka pa dam shran na khlata ka machipat khawai ka shamang aina mobile jiwi atishu do ot la salu dang ne ya ori Bible li ngori kena hangai je itum na achon thang ka chang ka thum le Varewui kon Bible hiwa kumishunga tuiko ya Bible hiwa pangshap le la khaya itum ning Jamie shap sapa Varewui tuiko jing ya ka ari James ang da kle he ka shamangai nam salu khang na khyang mangai nam thelo khang na mangai nam salu ka ot sakaina no ot sakaina salu da hang le ya tena ari ina mesa tarang la ka
question na sa khangai na ba na ka tong the re ila the da ila na la chang da the ko hi mu shunga Bible hi mu shungla ka 100% mu shungla ka ya hi Varewui twin ya Varewui khonna ka ya kala Bible hi ba itum ning chei ming sak sa ba chi the ko ka na ka tha da ring ri la ya Bible pa la ba na khang na le la bre na sa lo gi ji sa le la ji na khala tang hyong sa ngai ya ari relationship le da le very rarely relationship le da le e withdraw in a relationship claim meaning e en e very ra in personal relationship claim and ari na khala ta encounter sa la in a very ra Bible pa la ga in a ka tha da ring le klayang in a kamushunga chit hela in a ka tha da ring le klayang chi question sang sa ngai na khala ta la ari mang question samni ngai la ka na khala ta pam da khle dam na silent reflection sa dam tran ka pi adam tran chi la question sang sa ngai I ka tha da ring klayang ja rena idon the Bible ka thai he chi na mishap mani ya na 70% Bible thai sa la pai chi la mishap mani na thang ji da chapter 3 pa sa la pai chi la mishap mani na atam ji da church kai Sunday li every Saturday li every online chi service li sang dale kala Bible study la sang dale YouTube la Bible thala kai na le Varewui twin thala kai na sermon gu chung le inspiration gu chung le ka chin la mishap no re ran ning ga changwa itum ni James na thala kai na hangai le de khang na mangai na la maning la khayang mangai na ka the mangai maning la kha no khlat to sak salo chi ka shaje na re raj na hang da kle ji chi shaje na khlat chi o salo thaka re na ning ya ungai la itam thala kai na pa khwe re ya itam verse 25 li hang le re ya ino chi ma pa lu ke ka chi ne chena ari itam na Rakaliba itam na Bible hik ba adam shran thuk mai da itam original word na thuk mai da khlai meaning labor ba maya ari itam krigena kyang adam shran kinesthesia ya verse 24 li verse 22 li how ko phok ji kinesthesia you marami khigla ji ga a hi imperative verb ne khigla ji ga keep becoming meaning ji chinish ko ka idam na sign na our meaning ji root word ji original root word ji khyang adam shran idum mi rin chatak le atam gi da ya rivraj li atam gi da kanganai atam gi di no we khamatha saksho ya chini chi ko ya chatak le je idum na idum mi hopia ha le la atam gi da ya idum character hopia sa da da really le shi da kamatha saksho je atam gi da hopi sa lo da hangi James na chi hang da ya not one time we rarely khang khang na hi just akshimang khang nai la ga tang khai meaning mane ka ari hang da khlei chi wa atam gi da nali avri rajli khang khang na atam gi da nawi da rivrajli nga nai da kasat chi tar sa ne ya khala ari itam na English na but be tour hi khigla ji ga ba itam ni krigen khing adam tran poete ne khigla ji ga the one who op ya itam performance ka sa rivraj li khang khang na ya itam na poetry yang jere ya ji English krigen ku ne ya poet ki ji ya poete is ne ka poete hi li ka thak le ji ga itam ari la sem poetry ka bi bing na poetry ka bi bing hi the chung mak bi no wa sentence khani to mang bi words mu chung la kam ma tha na ji la yang atum da bi da le ji ta zina ji zang na ji la
chỉ hôn cái mình ít mình Christian ít mình mang là rin ít mình Rishin này chỉ có vậy chỉ là đó không phải thà đó cái shit không mang sao là Raj ít mình mirin octave cái shit mang sao là không phải thà sắc số không phải thà này cái gì chỉ ta cái sao này à cái là nào ở sao đó ari deceiving yourself that verse 22 li clay không chứ paracoli zominoi đó khi hàng khơi chỉ có vậy nên là sai là cái nên là thấy là cái nên là không sung chỉ thấy là cái nên là mắc sa and meaning hi level chỉ cái to mislead yourself yeah nó khlat ta atazan tak sang yeah nó khlat ta mislead sao khi khai hi hàng này James na thở ra riêng hàng đặc lệ warn sao đặc lệ here itum Bible itum context tăng khu nào context yang say chỉ có vậy itum with great deception akan nào chỉ có vậy i Bible thấy i mang là rin chui mấy rồi một số mấy rồi Bible là bài mà thà là cái là bài rồi 70% thấy khởi trang của chúng thấy ta nó là the proud sao là nó là the lang số là cái nó bị ớt sực quá Bible nó hang được lấy ớt sực chưa khi làm sao là sẽ ta tâm trạng khi James hang được lấy chỉ thà đó nó là the ta dân li mà ta dân hay lo mà mừng mưa hay lo cái Bible nó hang được lấy gì Paulus mà sung ấy cái nó ớt sực eina người Juda chặt lâu gì cái thằng này khang nhá chứ nào cái thằng mình first point này conscious listen obey nhá James hang được lấy chứ thật đó khang na mang nín lo chỉ mang ngay nó mất đằng hay lo cơ Reverend hang được lấy chứ ốt là sao lo nhá cả hang na lo nhá cái thằng cái chung cha ari khne thot ping ari rasan được lấy psycho rồi in the gan ni je tv nan kolia du khachan ma thei le je ko tong thei sa ra hang da lo je ko tong na hang da sha pe one to z na tu da kala Moses with jilla Moses thei me ya jishu je go ba jishu sung ni thi mi ka knowing is different from obedience ya itum na phap da je ba thei re kana no obedience sim sa go there is quite different yang he need different ku chung ko le hai ne ya ka na na rivraj li thai la ga khamshung na a hi iwi rivrana yang kala Bible hi ba khamshung ko Bible hi ili rivrawi tui hi ba iling cheng sak sap ko chi thai ai la ga na khang ma na dam sra chi ba there's quite different gaps le hai ne ka na ka hang na la ga thai la ga khang na dam je rivrana la ning chang mai rivrana la ni yang mai thế nào arena illustration ha ngai idong yau thui ji ga ba ara yang la mang da yau thui ji ga ba mirror le kwan me yang yang na make up sa le no some sequit le address ka thalik le che sa khu ya ka na the le ga ku sam parang la ga na le ko mai le hamakat le chỉ thấy là cái khi làm sao là lắc sạch chặt thiếu như chừng số nào bình yếu ý đâu nó mai chỉ lấy hâm cái lấy sam thao cổ lù nó cú sâm chỉ là kiểu nó chẳng làm gì đó chỉ hàng riêng chỉ hôn cái mấy này ý là Bible ba tâm sản ari Bible James lấy hàng hay là đó ý là mình nhiều nhân hàng sai mirror ya mirror Bible lấy cái ba tâm sản cái thằng nhiều nhân sao cái cái yêu more real tuition này ý chỉ thấy mi Bible trên ili chỉ thấy mi ya, iwi khang dân chỉ thấy mi ya, iwi mà bạc sung chỉ thấy mi, cái là in Jesus Christ chỉ li ning ta cả cái sao chỉ thấy mi, cái nên là thấy ai là cái, nên là chỉ thấy ai là cái, nên là mong chỉ là, nên là khang mong nào là, cái sao ta tâm sản, mirror chỉ li nên we ham cái là cái sao thang sao gì nhỉ? Cái là nên hâm cá là cái nếu mai gì hâm cá là cái nên thấy là cái mít tê số nào cái bình nếu mai gì hâm cá là chỉ thảo lo the direction cái mít chỉ hôn cái mít ít hơn Bible pa là cái nên thấy là cái Bible chứ nên thấy là cái mít tê đi
hang kham chin na kang mang na la chi hon ka mai chen itum James na hang dak le kalo itum ni Bible na hang dak le hi ki kle ji ba itum khang na mang ka pa mang ma sai lo ka itum otsa kain sa se ji hi khang ne ya chen na kne sa da build your life on a strong foundation ya itum mi rin sem ga ji hi khamakanga foundation ji li shem lo da hang yang ari itum Matthew 7:24 li ka ba dam shran sorry ka ba dam shran Shu Christ na hang da a wise man built his house on the rock dang de thang ka mai amina shim shem je lungui ji li shem ha dang yang ka thak le ji ka ba sipan jing ro khra dam shran ka masi pangla kan khra dam shran ka jing khro dam shran foundation kamakang a foundation jili shem gaya dam shran mang thun ne ya idam na foundation shem papa gaya dam shran sipan jing ro khra dam shran phan thi howe ji hon ka mai ne idam mi rin lila foundation hi kien la shem rak le ji ko Varewui tu na foundation ki shem ta ga sa ya ka da le ji ko ba idam ni iliver ki lam ram ne iliver sipan jing ro there is no ili hiktawa ki lam ram ni mi rin wa chingri ai no peer pressure la labor pam ya social media li influence ka sa ku chu le ya no temptation le ya no khang chi le anxiety le ya kala no wrong relationship hi ku chung ka le dak le ni ya mi ka ba khali ma le ni chi ma le ni ya ka Varewui tu jina Varewui tu jimang jina itum ni hi khra dam shran foundation sem khaya dam shran Varewui zang laga itum na khang na laga itum na otsa ka sa dam shran na hi nandro shap chini ya phang shap leng sak shap chini ya foundation ni khle ya chena Varewui tu jili serious sada itum ka sa ta ka sai ena hakthum li let's God will shape your decision Rana Varewui tu jina no decision hi ko khuya khang sa ru no ya kya ha kam tha le jinda idum sangre ila zangla decision ko khuya dam shran first prioritize Varewui prioritize sam ni ya jiwang I mai shinai khanawa dam shran kha I decision quick hay dam shran really sia sana wa Varewui decision hi khwere jena ka tharak le ka itum na decision quick ji hi ba Varewui prioritize salaga how go phokaina Varewui mi da ili decision kamushunga jili decision mi lo da jadam khami adam shran Varewui ki wain ma mi makla kam tha iwi plan le da kle je ma tha mai khal plan le ya aritum na Psalm 119:105 li Psalm 119:105 li kan tham tran your word is a lamp unto my feet and a light to my path na we tu I pay with how mai na I wi shong fu with ko khona kya ko kam tha le na yang no we tu jina I pay with how mai na I wi shong fu with ko khona yang Varewui tu hi ba ko ne yang atam ga chi da kamushunga jili zemi jing yang itum la le ba mai we tu pay with how mai na da ma tha nai yang itum English and le ba mai ya Sunday school le kreli ba ta la sa fa phai meaning ja am thai da ka sangai la ka hi ka pa dam shran ma tha mai da thuk mai da ka the dam shran hin pa mai ma tha mai ke Varewui tu hi ba yang ma cham lak ni yang jena kya kham tha le jinda yang decision ko khuya dam shran Varewui khami prioritize akhang sa lo yang kala nang so now pang da khle ya dam shran kham tha influence li pang ko lo yang mo so now ko chung khai ne influence ai ne ko chung ka ta sang ko chung le ko yang
nên là mirror thua các bạn ta temptation chili na miyam chokram re ja tam shran la cha thyo lo se ha sam mi lo thum le yang la cha wi de nang mu lo jim nim ne la cha lo se ha sam mi lo ya phai bon na lam tha lak ken hang go yang mak pha chili lo la cha ai lo mang reo nào lo da ai thum da mai li mang reo nào mai li lo kai no ma khum bai mi ya mori ji shok shon ne ji hon kam bai ne thum decision ko khuya dam shran rajli khami prioritize ka sa ka ngasalo yang re kala re rajli hamsang laga decision ko yadam shran ki wani re rana wisdom ma mi mrakla thangkhama ya war ma mi mrakla yang aris king awunga solomon awunga kapunga dam shran ana first prioritize ka sa khi la ji go re ili thangkhama ya war mi lo Israelite now bin le mung khwai ili thangkhama ya war mi lo dang de ana ka shang ma pom nei ka them ma pom nei ka thangkhama awar mi lo Israel now bin mung khwai mung shop khwai da re rana uklung ji thai la ni nyang na da thangkhama mang na ma mi ne ka tong ka mi ya ji hon ka mai ni itum na re actually direction itum na ka ma shung ai na ka po adam shran ka ma shung ai na decision ka mi adam shran re ran ki wai na thangkhama awar mi ro kla itum na main prioritize sa da kai adam gu ji da ili khongnai naw ping na so naw ping na khla mi ge dai you friend circle ping ka ta phani ni khla ji main prioritize sai ka azba question sang ai je ni chai se ya re rana ili khi mu tu mi li khla ji ba ni chai se ya ili so naw ping na khi phani ni ka mu chi la re rana ili khi mu tu mi li khla ya kala in ka ta da sa shok khla re rana i ka ta da nai me khla ji hi main prioritize sang sang ai mi ke dai bing da keep ning le ji prioritize ma sai ru no ka re rajli ngai khame a nga sa da re rajli ham sang da prioritize sa da re ran ili ki mu tu mi le kla ka chi a khang sa se kena itum mirin manglarin mutha mai da sat ba se ari itum samisli hang ai da da no we do you pay with how mai na I we shong fu ko na da chi sat se ya re rajli naida awi tu easily chaptit da ka sa tam shran mata sang la mer ana nele kan shok mi ching ya no shong fu mai na rajli ham sang da no decision ga dong ham sang aw da no mirin we future jingum thumra in dang da ran nele phong mi re ji ma le ne ya kha Adam gujida, pam gujida, no gazat kaka gujida, rivana, yumida, zimida, gazat adam shran, no sok miya, sarayang. Jena, idum kuchungusa, yang, kunuitot now kuchungusa. Taye, gile, katak le chigo. Bible back by Adam lame now. Ka Netflix kayang Adam lay. Reels kiyang adam laye, K-drama yang kwa adam laye, yang games ngayon kwa kuchung laye adam. Ka Varewui tu iba kwa minute tramang nam lim ne. O adam lim ne EPC sana oda hiwi na. China problem ne ya. No lack of time nam lim ne. No problem hi prioritize sam ne ya. Minute tramang Adam guci dan na kakchok ni je ba min tralam nim ni min pung akhala pung khni la lei sha pa ya ka itam main prioritize sam ne ya yana chi shuna hang dak le I wi thui nim ko chi shuna hang dak le Matthew 4:4 li hang kai da ta ka chi shuna ngahan kai hi da da ka pi hai da le mina khamui mang aina maring bai mana ka rewi khamor aina ka shok tui ka chi bo china ringi ka china sida Varewui tu khamor aina shok tak le psycho hi bible ism dak le ya maran mi khai psycho ro Varewui tu ne ya ena Varewui tu ka chen shok le kla je bible lik chung le ku dong le chang sa dak le ya nali mangai na Varana nali ma tu misal pai mam tu misal pai ka bible hi dik thong le dak le ya chen itum Varewui tu
na ngai ko ba re rau tu thengai ko ba commission tu thengai ko ba Bible ko ba hi ta sai en Bible hi pa phung ra prioritize sa phung la I to mi rin ni le ya Yeshu na thala kai na ngai re ya mi na khamui mang ai na maring bai mana ta hang de I to na rejang thai ja ki sai ko ba I to mi phasa wi ta ga sa ki za ki za mo tho ngin shun oh yeah lunch dinner yang idom chi map za ko ba maring bai yang je hon ka main idom me mangla ring wi sa ki sa rak le ko re ra wi thui I atam chi da ka pa da ka sa ne ya ali athum la mangla wi sa chi la mi ki za hi ta ka ha ji ne ya chena idom hi ka pa hi ta ka sai prioritize ka sa la ta ka sai ko yang chena idom Chimang maning la nana pa la ga nana khang na la ga re ra wi thui hi ne ji nana thala man sha la ga thei la ga re ra wi thui hi ba nge cheng chak sap ko ili la nge cheng mi ko ji thei la ga nakla ta hai khai ji la sang sang ai re na nu ko khor je le da khlei je na nu ma ngai na ma hai la ka re ra wi thui ji khama tha ji so nào đi là yang một số nào đi là hàng chỉ thấy rồi yang một số nào cái bình struggle sao cũng lì lì yang mà rất là vào burden sao này đó chúng cô struggle confused cái sao yang lấy tiền cái nào or financial này nào chúng cô rồi camera paning sang cái mà lì đó cái làm sao cái bali share sao này cái làm cái làm sao sẽ sao mi đâu Bible verse akaina share samilo yang atum kung che atama hang sare testimony ko chung le yang Bible verse akamanga ina mu che khami rawi tuijin yang hi itum quotation nim no just word ning no very with tui no itum na thai je phap tal che very with tui ne ena na mi akhli Bible verse akamang share sa tham sham re with tui nari ba kham lan dia en ali la re na ching kami kasat kami akhang saya jena idum mi rin le satwa ji le re rajling nai me da sa ship pai sa se ji hangai kala re ra hi re ra tui hi ba idum thazari na pipe le sangai ko yang pipe hi ba khamshung tui ko yang hi le ba fiction mazang ko yang hi khamshunga 100% khamshunga ko yang kala Bible rewi tui hi ba pangshap le la kai yang mi khumo lang cheng sa sha kai yang even me yang mori ya ka le ai salala ma khau salala yang rani ling chemi rani li mo sami johon kam mena idumi mirin ile chi thai thai la ga idum mirin semkalu rewi tui na ma semkala no we collect the we ring a pama in semka I don't run no we doesn't man khamuji ang saraya change li hang gaida man khamu mi mung salo kha thang khamaya hang sada re ra we tui jina no we mirin semka no re ra we tui jina semka da occupy semka da mi sono bing ni la inspiration hang sada nana re jili hokra no sono bing li re li hokra hang sa se ji angai jena Bible hiba lyric the lyric maning ko ya Bible hiba it's a God voice we raw we konne we raw kamshune we raw pangshapane kala reina tamgchida no mirin iwi mirin this is mirin no ya jena no mirin sem ka dam sho I unui hawada igdena chupatai sarpai doesn't matter ko gradually zangda nui pil nui foundation ji mushuri ena nui mirin rewi tuena semka ka dam shra nili chipata khle le salabai chiping jinala khamje ang sarya jena idum mirin tadwaji le revrajli zangda wathamai da zangda idum Christian mupung phamai da tadwasha khwai khangna mang mningla
ka otsa kaina sada in the commission ji thailaga otsa masala ka sa tan rang ka thina faith without obedience without faith without obedience ji da idam mirin jili we rajli yang ka sa kan sa se shi shila kain hang